Ko je dolje? Aha, ok, dobro. Tata, vidio? Nemoj tu po staklu gaziti. Tata, Smeće. tata. Smeće. Ne. Bekano. Ne. Tata. Korona time. Ajde. Joj, kak bi mama bila sretna, vidiš ipak. Ajde, idemo. Idemo, ali ste popili vode? Mami, ovo udat. Ne treba mi više. Tata, mami, ovo udat. Nemoj to uzimati. Pa to je ne može. E, Gdje se inače bojim kukat, ja tog izlatka iđe boze. Predivno je. Ma, pusti to. Možda se tu. Vidi, dopipaj kak je mekana. Ja bi uzela doma. I gdje bi ju stavila? Ajde, probilo mi džot. Daj mi. To je Tata, jako... A kaj? A gdje je mak? Mak je tu gore. Dani, a ja se borim ko luđak. Tata, Iva, jesi tata? Ovdje su kod vrata. Treba otvoriti vrata? Ma nećemo ići. Strah me, viš da je već i stara. Ova pije vodu. A fuj, izmazala sam se. Čekaj. Vidi ovo. Tata. Lapi. Tu možemo ući. Mislim da je ovdje bolji prolaz. Odmah smo unutra. Ajde. Sad tiho. Ajmo. Ajde, upadaju u šumu. Odi za seku. Pazi kopriva, aj, sam se opekla. Ubit ću vas kopriva. Zrokaju sa štapom. Pazi, mak, ne diraj to. Ajde, prolaze tamo, ajde, pići na prolaz. Kako je? Tata, mi je baš lijepo. Di? Da? Možemo poskočiti. Vidim kao oni. Vidim ja kaj s ovim. Možemo onem vidjeti.
bio blizu. Gdje ono čive? Evo tu, uđe. Još mene ukinula. A vidiš ona mala kućica, mislim da je ono pčelinja. Ja ne idem tam. Poljet. Ekipa. Pa ko ćemo ga nabrat? Tata. Ajde, mora mak ići spavat. A to čeka. Čekam. Kaj je to? Isto. Klaonica. I onda ćeš mi poslije biti zahvalan. Mak, vidi ovo. Vidi ovo. Nemoj. Vidi ovo. Nećete gurnat. Vidi ovo. Šipak. Da. Od toga se radi čaj. Da. Ajmo. Mak, tu su ti bile kokosi. Kokodak. Ne bi rekao. Govedo je tu bilo. Goveda. Krava. Tata. Krave, pretežno krave. Tata. Bikovi možda. Tata. Ovo. Tata. Tata, a gdje su kave? Koga? Na čaj su kave. Da odvije to u ruku. Njega je strah da ga ja ne gurnem. Nema guranja. Oko ovakve stvari se I nećemo sad ništa. slušaj. Pa.
dečka u Grabinskoj ulici koji nas moraju podraviti na cesti i skratiti za gaće.